Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai ansaah dinonya mantong diberi kepada kita anugerah rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulianya guna laksanakan sebuah acara mulia, yaitu terperingati urang lahir Nabi baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberagatannya dari alam kebodohan ke tepi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tunggu-tunggu bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berhadir di tempat yang mulianya. Lebih izin ini oleh Wadron ulun sebagai protokol untuk kita mulai acara kita nyonya. Penghormatan dan taklim kita bersama kepada Asy-Syekhuna kita Abi Yusnardi LC beserta keluarga. Tamohon ba Allah semoga Abi beserta keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan kamocit kepada Pak Kecik Gampung Menasah Baru beserta jajaran perangkat desa yang berhadir di tempat yang mulianya. Kemudian penghormatan kamocit kepada seluruh jamaah, tengku-tengku, ibu-ibu, bapak-bapak yang berhadir di tempat yang mulianya. Kemudian penghormatan kamocit dan ucapan terima kasih kamocit kepada seluruh donatur yang menyumbang sehingga acara kita terlaksana sampai ansaah jinonya. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita mohon ba Allah agar gebi keberkahan. Dalam halnya kita mohon kesediaan adik kita Tengku Fayat Autami untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tempat dan waktu kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر.
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسول الله وصدق الله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kemudian dilanjutkan pembacaan salawat yang akan disampaikan oleh Tengku Fayat Autami beserta kawan-kawan. Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika. Allah asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Allah asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur
كما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام